Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thap chawa voin hi July ni somle pali ane Iran funding website in hantar landanin Donald Trump thana turin US dollar maktadoi samli zat mai han hutoni ti an puanga Daily Times Pakistan chuan hei hi indona thiang hlim jihad tana mi puita kauna anga ngai thayane hantibo missile thranem takle drone zanga chuang zat mangin Russia chuan Ukraine ramchung bial rang bai puithak na hanai juile tabok ane Israel-Hamas inram na kongjunga inbiak na omzia hanai tak thailawa Palestinian Authority President Mahmuna chuan Hamas ho mikhren Switzerland turle anral thumte tung turin ngen na asiam ta ane Israel Iran in Daulai Khan Iranian President Pezeshkian chu Israel airstrike awang Khan ain hiamani ti report ani bok oi looks min la like lo nia chuan share po subscribe po kha comment po theina oh please in Daily Times Pakistan chuan Nizam Khan Tehran khopui tanga report an pek danin Iranian President Pezeshkian chu Iran le Israel in Daulai Khan June ni somle paruka Israel in Iran Supreme National Security Council meeting anai mek lai Khan tarketa nain han boma Kamitum Khan Iran President Pezeshkian hian hliamaturani ti confirm ane anti an report jaldan chuan Israel airstrike Khan President hi han thatte uhlanin hariata meeting anai na mun Iran senior official tamtak anum khom na building lian tak mai chu Israel fighter jet 10 airstrike mangin hanwa baya Kamitum Khan Iran National Security Council meeting anai na building chevel mun tamtak po beitel ani boka ti chuan meeting anai na mun building a hian Israel Air Force te Khan missile pakhat thlona tangin han kapluta meeting poimo tak naya khatianga be han tolai Khan President Pezeshkian baka hian mi poimo tak mai dang Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf le Iran Chief Justice Ghulam Hussein Mohseni ejai tepo han telani tin han report bok ane thil thlendana tang hian Israel Intelligence 10 anom na building tarketa hanon mal bai chat chan hi chiang takin helai muna hian Iran top official te an thu khomani ti an hrianin a hriata building chunga missile pakhat an kalu ma hian a chevela tangin Israel sipai te hian an bai phota he building atanga lu chuana omang jongjong te chu ti pin tumin IDF te chuan missile mo bomemo parukvel an mangnin a hriata ti chuan he building chunga hian missile pakhat kalu hanita hei hian chiat na nasatak mai he building a hian athena masei run top official te hi vanai thak takin nunna chan hanom lo hlau maya achan chu emergency route anti kongkhar pangai ni lo rik room thila chuamai na tur kongkhar han siama chutatang chuan han tlan chuak ni in hriat ania nasatakin building hi chama sela Iran top official te hian nunna anchan lo hlau ane he thil thleng chungchang hi Iran chuan hunrai tak chung han pongjar lawa Iran Islamic Revolutionary Guard Corps nena inzomna le inkung kaina thuk tak nei Iran media pakhat The Far News in report an pek dan chuan Khamituma Israel bai puithak nakha Beirut khopuya Hezbollah hroi tulu Hassan Nasrallah laka Israel sipai ten airstrike naya han bainen Khan khai khin tham ania Khamituma thil thengang chia Khan han target po hi diktakin an fuwa mase chuana kongruk emergency route alo omawangin helai hmun atang hian Iran mipoimo tak mai top official tachu he kong atang hian an chokman hlawa heiwang hian Israel bampuak laka hian chan him ani ta hlaunin hariatani hantibok ti chuan Daily Times Pakistan in report an pek chunjom dan chuan President Pezeshkian hian liamatur ngeya Iran top official tanhen atanga report kan don dan chuan liam na vaklo haturani tin han soya mase document thren khatte kan don atanga halandan chuan President Pezeshkian hian akea liam na tak aturani ti hi report atanga halandan ani tin han soibok ti chuan Iran chuan he thil thleng hi han la thu tak ta hle maya American media Fox News sa host pakhat takal Carlson nena interview wanaina President Pezeshkian chuan Israel chuan in Daulai Khan min than tum ngeya masen hlo chamani hati Iran National Security Council meeting anai nia Khan Israel sipai te hian mun ruklai meya Tehran khopui chunga target big na in strike anaya masei Iran high ranking profile te tha anai lo hlau kha vanai thak tak ania
มาเซทิลทรลาวจกจูรัมช่วยตุลูเบิร์ธาตุมาเบยนาฮัตเลนวังคานอิรันเลอิสราเอลินคาร์บอรกจูเองติกามาเซียมทรัดไทยอันนี้ตัวละวังตีน IRGC เตเนนะอินซอมนันเองดัฟฟาร์นิวส์ยันอันรีพอร์ตบอกอันนี้เหตุอย่างนี้เมกลายเฮียนนิจานดาร์สอมเลฮัจันเวฮาริกมาเดฟเรดคาน The Times of India in report อันเป็กดันชวนIranian funding website เลียนตักไม่ประคัดจวน US President Donald Trump ฐานะตันเฮียนซุ่มเล่ไปหันต้นคมต่อจงจู US ดอลลาร์มักตัดด้วยสมลีอาอินหาตั้มโตนิตีหันรีพอร์ตามีปุยตันเนนจังจันปุยนะฟันคนคมตูตะฮี Blood Covenant ตีนหันมิงันวัวที่จวนแห่งกรุ๊ปตะเฮียน President Donald Trump ทัดไทยตูตันเนนะอันซุ่มคนคมฮีลันอันรำตีนิตีอันพวงบกอันนี้Pakistan media Daily Times จวนเฮทิลแข่งฮีทิลซีเรียสตักอันนี้อินโดนีเซียลิมจิฮาดตานาอิรันมีปุยเตอันเกาหน้าฮันนี่เดาบรินฮัตเรียตา President Donald Trump ทัดตูร์เฮียนที่จิลปัวอินเป็กห่วมเตอันเกาชวนนี่อินฮัตเรียตาจู่ๆอิรันรำชุงอาไม่นิลวินอิสลามสาขจุยตูจงตันเนนะโดนัลด์ทรัมป์ทัดตูระอินโดนีเซียลิมตานามีปุยเตนเกาหนังลุกันนี่ฮันติบอกMiddle East Media Research Institute Memory in Report ตันเป็กดันจวนโดนัลด์ทรัมป์ทัดตุระซุ่มเล่ไปตั้มตักคนโคมาเลาดงคมตูเต็นอันหัดโหฮีอิรันียนรีจิมอิรันสร์การเราเรลนัวยาอันเชียดปุยนาทิลกัลปุยนียาจู่จวนเจียงตะกะฮัลันติรจูอิสลามสาขเบตูฮารุกอลจวลเต President Donald Trump ทัดตุระเขาชัวกะโลตั้มตักเป็กอันเตรียมนังลุกกันนียาอิรันสร์การเฮียนโดนัลด์ทรัมป์ทัดตุมินมันลาอาลูมันตัน US ดอลลาร์มักตัดด้วยสมลีหันเชียรังกลุกอันนี้ตีนหันรีพอร์ตบอกอันนี้อามาคานอิรันฟัตวสจวน President Donald Trump เล Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ลูรอนละทายเปียงตันเฮนา US ดอลลาร์มักตัดด้วยขัดเลพอยน์ประคัดปลีเปกอันรัมตีนิตีหันเหล่าพวงตัวมาเซคานเอนขัดจวนตุนตุมันมาลักนะฮีดังล้ำตักเลขายขินไทยเหล่าตบอันนี้อันเว็บไซต์ตาหันตาลันดันจวน Deputy of Imam Mahdi หันตีอันปุยเทียมสังตักประคัดจูอินโดนาคานทาตุมาเบยอาลาวนิตัวเฮมีวังเฮียนอิสลามสาขจุยตูจงเต็นอันปุยเทียมลักกะปอยคอยนาแทนติร์ตุมตู President Donald Trump และ Prime Minister Benjamin Netanyahu เตลักะเฮียนโรเรลดิกเลนชัวกะอันลักกะอัตกะทิลตีอาวมไทยนตูรินเฮทิลฮีกันติงไอโดนันิตีนหันตาลังบกอันเน The Times of India ชวนอิรันเฮียนอิสราเอลนะหันบวยนะจุงจังฮีKovela Islam sakhojuy tutte Islam wallaka sakhothil chungchang angin aher kolmeka hethil ti thaitur hian annun na hlana sumle pai tam tak peturin infui na anti chuak rang boka Iran Blood Covenant Group te hian an tarlan dan chuan abik takin US President Donald Trump that thaitun hena hian US dollar makta doi somli le point pathum pek andram tia heibaka hian Islam sakhoveng him to defender of Islam ni na status chu pek antum bok ane tichuan thil serious tak mai pakhatom chu he group a an hroi tulu tak tak tele an ho tulu ber te hi Iran Revolutionary Guard Corps 10 an ngai dan thelar na le soimoi na propaganda vordarna ta na nasataka an man mek Islamic Republic of Iran Broadcasting IRB le Iran Sarkar thupon na radio network pakhat Voice of the Islamic Republic of Iran atte nale chanwau sang tak tak lo chal to thin tu te han ni tin han report bok ane The Times of India chuan report an pek chun zom danin US Sarkar chuan hetianga he website siam tu tele malatu te hi uluk takin chui zui ani meka President Trump laka poi khoi na thlentir tum tu te hi man chua ani phot chuan an laka hian hrek na pekani ngai dona chutianga malatur chuan President lakatang hian hetiang lama akai noi department rang how tu tenhena pressure na tak pek ani toni tin han report bok ane Pakistan media ten report an pek dan chuan hethil thleng chungchanga hian Pakistan khole tuita chuan enroll na han nei lo be sei hania masesio muslim sakhroi tu ta chuan thamasa khan Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu telaka hian fatwa han puang toa hetianga fatwa puanga declare tu hi Grand Ayatollah Nasser Makarem Siraji ani tin han report bok fatwa tia han sei hi atoi jong chuan Islam sakhodan Islamic law nuaya rural len sak an soina hane hethil thlengvel wang hi hani mai thaya inrin nelama report kanon pek tuang khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan
Iran hian nuclear program hi an kalpui chun zom le ni chuan Israel chu Iran nena indona hakir le donani ti alo soitowa chu President Donald Trump hian athop donani ti apuang to bok ane remnalam hoizong le athazonga thilin herdanglam hi awm lo ti thei ania Israel le Hamas ho in remna tana in biakna po Hamas ho ten mitang klem te chau chua anram ti lain Israel chu Gaza tanga han sipai jongjong la chuak turin han phut boka heti rol hian Israel chuan Hamas ho te hian mitang jongjong te anron chua zalen vek turania an ralthuam te an tung turani tin han phut bok ane hei wang hian in biakna lampanga voin July ni sompali thleng hian engmason nama aom theilawa hetiang kara hian IDF te chuan Gaza Stripper operation hlom tak tak le liantham tak tak mai hanaya voin chun dar som pani arik madeu khat khan the Times of Israel in report han pek dan chuan Israel sipai ta chuan thapui thoin nimin lampang le nizan lam thleng khan Gaza mun tranga target big na in strike anaya he operation chungchang IDF ten han pon dan chuan firfiak polte target zachuang zat mai na in Israeli Air Force ta chuan Gaza Strip chung mun tranga nimin khan air strike anaya ni hantia Israeli Air Force ta hian an main target ta chu Number 1 a chuan Hamas firfiak pol sipai te ania panina chuan tranmun khona tan le tombona tana an man thin building te hani boka pathumna chuan weapon depot anti ralthuam da khom na mun sang te hani boka palina leihnuaya han lever tunnel ho te hani boka pangana chuan firfiak pol ho infrastructure chi sang te hani bok ane Gaza jim te hi Israel sipai te hian anwala harve ti le Hamas ho te hi anvatlom harvet ti zonatam takawma achan hi kanron soilang photo thina Palestine mi pui tam tak ten Hamas ho hi anveng hima anthlop boka report than khatatranga halandan chuan Palestine mi pui za som ko te hi chu firfiak poltane na in thlop ton vek ani tin han report ani hetiang ani wang hian IDF te tan chet ahar sa emema heng mi pui Hamas thlop tu ten nunna anchan hian khovelin Israel hadem le boxi thina hei wang hian Israel sipai tatan Hamas holaka natak le chak taka effective taka chet hi ahar sa ane tichon nimin chun le nizan lampang thenga IDF te chet na po hian Iran an beinai po khan thil hau tak jok nin harkhriata IDF division pangangot mai hebei pui thak na hian hantela the Times of Israel chuan film khur tak le mi pui ten an torlo thayang ber turin operation hi kalpuyania Gaza Israel sipai ten an target mun tahi nasa takin ti chiat le bom chiatani tin han reporta mase Hamas lampang le Palestinian Authority ten report an pek dan chuan civilian mun ma tam tak IDF tahian an ron beya civil mi tam takin nunna an chanani tin han report ane engponi se IDF tahi han thok replay a Israel military ten an soidan chuan Gaza bet hanon vela Israeli troops zingami Givati brigade ten lein nuaya hanin kalpona kong han leiver tam tak te han ti chet saka tichon IDF 99 division 10 air strike mangin Hamas firfiak pol te han bai baka kalkonga bom han phumruk te tipuakin han bom dar bok ane tichon Jabalia tranga lavak lawa IDF troops zingami 401 armor brigade le elite multi-domain unit 10 Operation Kran Kalpuin Hamas firfiak pol hengamazat nanlo thatve boka terror infrastructure tam tak anti chebok ane heti role hian Gaza City thenom lokami Daras le tufa muna IDF sipai nahal brigade 10 Hamas firfiak pol te bein hengamazat an thata in kanale in beiton na liantham tak tak mai hatheng boka tichon hundanga zaitun le Sajaya munvela te IDF 98 Division 10 Operation Nain helai muna hian Hamas le Palestinian Islamic Jihad Group 10 anman thin building lian tak tak mai te ti chiat na han thok ve thung ane hetianga hindona hlom tak tak mai kalpui chun zom han izel na kara hian Hamas so le Israel 10 in ka haina thuthung le mitang in thleng ton tura thuthung siam tuma in biak na han nei chu tun thleng chuan atlol zelawangin Palestinian Authority President Mahmud Abbas chuan Hamas ho tanhena an mission zongjong te chuazalen vek turin ngen na asiam ta
tuna Hamas kuta Mishen lom zong tachu anzawa in chuavek kula tin Palestinian Authority tenhena in ralthuam te rontung vek turin kangen chewa tichuan in dona hi atop nuwa Gaza Strip hi Palestinian Authority te rorelan huaya aum chunzom zel donani hati hemi chungchanga hian Palestinian Authority official news agency Wafa chuan report an pek danin Palestinian Authority President Mahmoud Abbas le British former Prime Minister Tony Blair ten in biak na hanaya Israel-Hamas in kara in rem na haum thaina tura ruam man na chi rang te han soidun ane Wafa news agency hian report an pek chunzom zel dan chuan Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas hian Hamas hian Israel nena anral thuam te tung lowin Palestinian Authority tenhena anral thuam tung turin ati joka Hamas hoin tun thlenga han kutalom han mission zong te chuavek tura hapud rol hian Israelin Palestinian mi an man Israel tanina tangmek te chuazalen turin hapud telboka tichon rang taka ceasefire agreement siam turin hapud boka heibaka hian Gaza Strip chunga humanitarian aid mipui te tranpuina chu alimit chin omlawin khovel ramsang tele United Nations du danangin mipui tranpuina atam thayang ber lu tir turin haput bokani tin han report ane The Times of Israel chuan Israelin hunrai tak chung apom thailo le alo nol to Abbas hian aron sai chuaka Gaza enclave zong hi Palestinian Authority te kuta Israelin hlanlet hi hatum tolawa heti rol hian in dona atop nuwa Gazom zel dan tur chungchanga hian US nen ruam na felfai takle thutluk na hanla nei lawani tin han report thung ane The Times of Israel hian han report zel dan chuan Palestinian Authority President Mahmoud Abbas hian Arab Peace Initiative anti Arab ramte Israel Palestinian boina chungchanga hanin mu khomna International Peace Conference tia han vuat chu New York khopuya nei ani donani ti apuang bokani anti engponi se alelam lelam Israel Hamas khroitu ta chuan inrem na siam thai ngai han bai se ni ti chu hanla soi ve a ma se inrem nai ro chu hanla nai ri lo hle ani hetiang ani meklai hian Ukraine in dona lampanga North Korea hi ain rol thuk tulang empty zona lian tak mai homta nimin sandaya khan Russian top diplomat Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan North Korea tloin Pyongyang Kim Jong-un nen in biak na hanaya haibaka hian North Korea top diplomat tenen meeting poimo tak mai hanai boka tichon nimin sandaya khan North Korea leader Kim Jong-un chuan Russian top diplomat nena in biak na hanai nuwa Ukraine in dona hian thudel kildang eng maom lovin Pyongyang chuan Moscow athop zeldonani ti apuang non lea North Korea media ten report an pek dan chuan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov hian North Korea hian nithum chamin hun amhang dona heta hian anthil tumber chu military lampang le politics lampanga Moscow nena in lai china thuk jok siam turin in biak na poimo tak mai han nei donani hanti North Korea official media KCNA news agency chuan Indona bawruak rit le satak mai kara he boina lian le harsana thuk tak chokchok tu ber Ukraine laka Russia in thil tu manai tele athil ti te amalak na jongjong te chu engma thutiam le thudel kil omlovin North Korea chuan thopin tranpuina hapezel donani ti hanpuanga North Korea ramchung in relboldan hi kanthanial nol to mai thaya mipui te handu tua ramdangan jin chua hi remti anilawa Masa chuchu tidang lamin Russia-N hian inrem na thuthung hansiam thardon ta nein hariata North Korea Foreign Minister Johnson Hui chuan North Korea khochak lampanga khopui lian tak unsan muna in biak na hanai zon nuwa thuchua siamin Moscow le Pyongyang in kara hian karkhata trum ni thlona manga in tlo ton anram ti donani ti apuang zar hane Russia Foreign Minister Sergei Lavrov point unsan khopui chu khwaljin te hip tu munduam takania tolchung mi ta chau nilovin Russian mi puiten helai mun antlo ve thai tur hi thillomom takane ati Russia le US in karbo ruak athat lolai takania chutiang kara chuan Russian Foreign Minister Lavrov hian US South Korea le Japan tachu North Korea beitura security partnership siam lo turin han vau khanani ti asoi boka inzom na le inrem na thuthung han lo siam to te po North Korea vau khana tan han mang turani lowa chutiang bok chuan Russia laka po anti turani lo hati
ให้บากาเฮียนลาฟรอฟจวนนอร์ทเกาหลีเฮียนนิวเคลียร์รัลทวมลมจอกเสียมชกตุรินมาโมอันในนิติรัสเซียจวนอาเทียมันนิติอาศัยลังอาจุดที่รัลจวนตูนะนอร์ทเกาหลีเทคโนโลยีอามันเตหิอันมานิไซน์ติสเตนัทราชัวเลียวเลียวันยานอร์ทเกาหลีดูทุสามกันจ่าสกานิวเคลียร์มาสอนนะอากาลปุยชันปอกันเทียมันฮัติบกThe Guardianจวนแห่งทูเตหันเสวังเฮียนนอร์ทเกาหลีเลรัสเซียอินไลจีนทาร์เฮียนรัสเซียนิวเคลียร์รัลทวมลมจอกเตนอร์ทเกาหลีสนลูอันนี้ฮีทิลหลอมตะกันตานีฮันติบกเฮติรัลเฮียนรัสเซียจวนอินเดนิจานจังคานยูเครนรำชุงมุนรังรังอาใบปุยทักนะสไตร์เลียนทำตักไม่หันในเลียอินเดนิจานะรัสเซียใบปุยทักนาริงอตเฮียนอัตเลมเบรายูเครนมีปรุกไลไม่นุนนะอันจันพาอันนี้รัสเซียใบปุยทักนะฮีตรูไทยตักไม่ฮันเนียอินเดนิจานะหันใบปุยทักนาริงอตปอเฮียนมิสไซล์สมนิปรุกไลไม่ยูเครนรำชุงอาหันกาลูบากาattack drone zanga somko pasari chat mai hankap chok boka Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in drone aron ka chua zinga aza vevel chu Iran ku chuak sahid drone ani tin ha report bok mane Ukrainian Air Force 10 han report dan chuan hang drone zinga zathum le som pakwa ta chu ka tha kan nia missile somni panga te po ka tha kan ni boka an ka thak bak missile dangle drone somni vel ta chuan Ukraine ramchung mun rang ranga poi khoi na han na yani tin han report bok Africa News English in report an pek dan chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Putin a hian in dona athil tum hi in Vietnam to zongjong a khan thak danglam na hala nei lowa chuwang chuan in dona hi rang taka ti top theina kongom chun chu in dona nena kan channa mang chawin hani dona Russia laka hian kan thurol pui western tangrol pol ta hian khrekna na jok in pek kan du tak mewani hati heiba ka hian air defense system tang hatam thayang ber kan mamoa Russian drone le missile te lodang chatur hian Ukraine hian air defense system kan nei nga tok lawani hati Trump chuan ralthuam manga tranpuina hi US atangin pek chun zom ani meka mase western ramrang rang te kaltlanga pe kangaya wangin rang takin Ukraine athlenghal mai thailawa Ukraine hi anmani len mani anin ven him thai hi thilpoi mo takania chuwang chuan anin ven him thaina tur ralthuam thajok te pechok turin malak mekania neito nen in biak na kan nei mekani ati Ukraine hi thaitop choin hanlo tanga Mase Russia Ministry of Defense in report an pek dan chuan Mykolaiv-ka khopuile Ukraine khochak lampang Donetsk region a merne tepo hanlani ti an puang bok ane hetianga Russia lakatanga beina na tak mai tun haya Ukrainian han to mek awang hian Donald Trump nena in nim nai tak mai top Republican Senator Anti Trin Lindsey Graham chuan CBS News nena interview anei na US ralthuam kan thon ta chuan Ukraine rang takin han thleng thoi dona chu chuan in dona muala game zongjong chu athak thleng dona ne hatia zona changin Lindsey Graham chuan Lauthirula nihni khatnuwa Ukraine hi anmani len mani anin ven him thaidan chu eng level nge ni ti kan hudona ni hati inrin jana Russia nan bai ba ka hian long range drone anti drone thok thui thai tak mai enge mazat le glide bomb ba ka missile thranem tham tak mangin Ukraine hi an bainon le ni tin Al Jazeera chuan an report bok ane Russia foreign minister in North Korea atlo nuwa hian nimin Sunday avek khan an thurol pui China foreign minister Wang Yi muturin Beijing khopuya athok luta nimin avek khan in biak na hanaya anin biak na hian Ukraine boina chungchanga US enroll dan le anin zom dan chu uluk takin soiho na hanaya ni tin Moscow chuan han puangzar bok ane French President Emmanuel Macron chuan ralthuam siam chuan ale ramven himna tana kan budget kan da thin chu nasatakin ti pun ani dona indo pui panhi na atop nuwa khan Europe khomol pui ten ramdang telakatanga beina le nek na le vauna kan tonat ber hun chu atheng me kani ati